Ngicela ke si buke kafishane sifundo sethu in the next few minutes. Sambulo sahluko 3 verse 15 na 16. Sambulo 3 15 na 16. Timothy wesibili sahluko 1 verse 6. Thank you. Awucanzi futhi awushisi. Maye bengingathanda ukuthi umane ushise noma ucanze. Njengoba usivuvu ungaqanzi futhi ungashisi. Ngita kukhafula emlonyeni wami. Yes. Singasali ebandleni kani sesikhafuliwe ngoNkulunkulu. Uyabona sikhola kwakho akusiko kuba sesontweni kepha kuba sekhathi kuNkulunkulu. Sewuthi ke mangabe ungashisi ungabanzi ungiloluhlobo lwemandi ekuhlanda othi utakhipha kude kithi kumbe ngemsa waNkulunkulu loke waya noma longaya kudokotela akuhlole bese uthi ngibona unenkinga enhlitweni usuke uvuke wena uthi uyangichaphata nginankinga yana enhlitweni sekakufake tonke lepopolo maka kutshela ukuthi unenkinga enhlitweni uvuka ukholwe noma ungaboni kepha uyakholwa ukuthi la ngitshela kona kuliqiniso. Mangabe la ngitshela kona kuliqiniso nginelithemba ukuthi nemithi latanginika yona itange lapha. uNkulunkulu ngamoya longcwele uyasihlola uyatihlolela libandla lakhe. Makalihlola sewulinike ema results. Uthe ema results angitshela ukuthi awushisi awubanzi. Awushisi awubanzi. Sewuthi ngcono kube kunye either ushise noma ubanzi. Mawuvuma ukuthi uyabanza umnikete iopportunity ukuthi angakwenda ushise. Yini longayenda ngaphasi kwesihlokwana sethu lesithi vuthela kukholwa kwakho. Aswatholela amagama kulo Timothy wesibili sahluko 1 verse number 6. Kungakho ngikukhumbuta ukuthi usibasele kabusha sipho saNkulunkulu lesikuwe. Hallelujah. Yes. Lo wasithola ngekubekwa ngemitandla. Sibasele kabusha. Basela kabusha kukholwa kwakho. Nitakhumbula Jesu uthi etikhatsini tekugcina abantu bayawupholelwa luthando. Bantu bayawulahlekelwa ukukholwa. Kusho ukuthi kulahlekelwa lokukhulu etikhatsini tekugcina akusikulahlekelwa imali, akusikulahlekelwa ngumsebenzi, akusikulahlekelwa ngamabhizinisi, kulahlekelwa kukholwa. Kulahlekelwa lokukhulu. Kuze ke kukholwa kwakho kungakulahlekeli kubasele. Ukubasela kanjani kukholwa kwakho? Samuel wekuqala sahluko 6 verse 7 na verse 8. Manje ke lungisani incola lensha letinkomo letimunyisako letimbili letinemankonyane letingazange setiboshelwe ejokeni. Bophelani letinkomo tidonsele encola nithathe lamankonyane ato niwabuyisele ekhaya nifike niwakhunge bese niwavalele esibayeni
nitawuthatha leli bhokisi lesivumelwano sasimakadze nilibele kule ncola bese kuthi kulesilulu lesiseceleni kwalo nifake letindvo tegolide lenitithumela kuye tibe ngumnikelo welicala. Amen. Niboyiyekela ihambe ngendlela yayo. Thank you. Kuze kukhola kwakho kuvuthe tihlanganise nebantfu labesaba uNkulunkulu. Connect your faith to godly people. Bantfu labesaba uNkulunkulu. Bantfu labesaba uNkulunkulu. Thola bantfu labanenhlitiyo levuthako labavuthela uNkulunkulu. Sibazalwane, angifuni kwedzelela kukholwa kwethu. Kepha kuze ukubasele kukholwa kwakho kuya ngethi uphekani. Lokuphekako ngiko lokutawubangela ubase noma ubasa ngemaphepha. Ngama ngabe ufuna kushisa liphepha vele utawushisa lamanye amaphepha. Kepha mangabe ufuna kuvutsiswa inyama umlilo utawuhluka. Thola abantu lababasele kukholwa kwabo. Mina ngiyona imililo nalona ubasile. Kepha moya waNkulunkulu akakusite ukhone kwehlukanisa. Ubone bantu lababase umlilo lotawukhona kuma ungacishi noma kuchamuka maphe ama-storms. Umlilo wemaphepha ungaba omkhulu kepha makuchamuka umoya uyaphephuka. Thola la kubaswe umtholo sekukhehleke malahle khona. Thola abantu lababasele tihlanganise nabo. Dithobe kubo, dinikele kubo. Bende babe ingcenye yakho. Don't be collected, but be connected with them. Niyabona mosesondweni kulula ube collected but ungabi connected. Kulula. Ngibekise lapha office kune internet. Sine lesihlala sebenta ngala mangathi licingo lwami I'm connected. Nalo lwakho noma lungadula kunalo lwami you are not connected. Mina ngingathola tinto longeke utithole wena. Ngenxa yokuthi ngiconnected. Mawuthi connecta nebantu labavuthako ekukholweni kwabo utawuvama kuthola tinto lebengeke utithole ungakabi connected. Niyangiva bazalwane? Ngifisa bumnanzi bekukholwa kwakho bube sekuthenini uconnected kungabi mnanzi ngekuthi ucollected. Kungabi mnanzi nje ngekuthi usekwaluseni alliance kepha kube mnanzi ngekuthi while usekwaluseni alliance uconnected. Khona la uthi connecte khona. Kunebantu kunebazalwane loti connecte kubo nalobonako lovako ukuthi kukholwa kwakho bakubita kulelinye lizinga. Ngiyathi lokuthi i-religion isifundzisa ukuthi I'm connected to God. But kube kude le wena lobona ngako ngekuthi you are really connecting to God. So tikhonekithe kubani lenza tjana le ngathi ngidawugcina kumbe ngayo lenza tjana le la kuSamuel isitshela ngetinto letingi-2 lebetimatima kutsi tingendeka.
Kwekucala kuboshelwa tinkomo letisanza kudala. Mati boshelwa kubita standiweni ngesini isitukulwane salamuhla. La kuboshelwa inkabinye lebovu noma lelihlata. Ilimonge masimu. Akusekho ukuvukela ekuseni kuyogaca emajoga. Nama ngisiwa kade ngangako kepha ngikukhanzile lokho. Makhona liphutha longalenda kubophela tinkomo letingithu letingazange setiboshelwe. Uhamba uthi uyokwenda umsebenzi ngade. Uyawuyana emaphelekece kuphela. Tingalayishi lutho. So letindo betimatima beting2 1 bekukuthi ehlukanisa nebantwana tisanda kudala. Awezami igijima njengelihlanya. Uyihlukanise nemntwanayo. Mayimuva khala. Ya labake babophela labake belusa. Labake belusalusa. Kusaphaka wena ini. Ngoba kunemandla langabonwa ngeliso lenyama la idonsela kule ndalo yayo. Bekuboshelwa tinkomo tisanza kudala 1 2 azange setiboshelwe. Kwendekani ke lapho kushuphuka tikeyi. Kepha kuthiwa mangabe titawukhona kwehlukana nebantu abantu. Tikhone kulalela tidonse lijoka tethwale lomphongo lwezivumelwano. Kuyawube kunemandla lamakhulu aNkulunkulu la yawube asebenta. Ngalama magama kuthiwa akwakhiwe simo lesi impossible kuze kute ubonakala ukuthi vele lento leyendekako yaNkulunkulu. Lento yaNkulunkulu. Tendani tinkomati. Kwendeka exactly. That dons. Abe bathe mathola ayakhala ayamemeda. Tindlebe tavaleka. There was a strong force emandla kaNkulunkulu. Adonsela ukuthi umphongolo waNkulunkulu awuyenza weni yawo. The divine power overcame the natural power. Emandla sezulwini ancoba emandla enyama, emandla emvelo. Mangabe uthi awuhamba ekholweni kwakho ngamunye wethu lihlala likhona leliphimbo lemathole, leliphimbo lendalo lenyama yemuntu lomdzala, leliphimbo lelitha ngendiwa nje lihlala limememeta. Futhi kungenteka uboshelwe nebantu labasebenta ngaleliphimbo lenyama. Lelithi nyalo mtshele lo muntu ukuthi uyakuchaphata, nyalo mtshele ukuthi awendiwa nje wena, the pull of the nature. Lendalo iyadonsa ukuthi yenda tinto njengalo as you feel, njengalo ubona awethelelwa akwendiwa nje kuwe. Uthi ngabantu laba connected nemandla sezulwini. Lekutawuthi noma inyama ikudonsa ikudonsela kule tinto temvelo, kepha emandla asezulwini akudonsele olibitweni lwaphezulu. Ukuthi seyinye direction la, seyinye focus la. Ngicabanga ukuthi ngabe ngicethe kahle uma ngidawuconnecta with this last verse. Umshumayeli 4 verse 9 kuya ku12. Babili bangcono kunamunye. Babili banjani bazalwane? Bangcono. Uyabona ukuthi udenda ube ngcono mawuti connecta nalabanye. Udenda ube ngcono mawuti connecta nalabanye. Sibuko ngeke sikwende ube ngcono.
mawuthi connecta nalabanye ngesinkulunkulu you become better. Yes, liyachubeka ma. Ngobe bathola umvuso lomuhle ngemsebenzi wabo. Yes. Nakuwa lomunye wabo. Lomngani wakhe uyamsita amsukumise. Kungcono ngani ukuthi hlanganisa nalabanye labesaba uNkulunkulu ngilokuthi mawuwa wena batakusukumisa. Ngeke uhlale ngeke uhlubuke uphumelele mawuthi connecte nebantu labesaba uNkulunkulu. Kunjalo. Akunenzaba ukuthi ungahlangana nesihogo lesinjani. Mawuthi hlanganise nebantu labesaba uNkulunkulu ngeke ufe ulihedeni. Ngeke. Ngoba wawa batakusukumisa. Sitawubona lapha ngasekugcineni asichubeke mama. Kodwa maye kulowo muntu lo yedwa. Lothina ka wangabi naye lotamsita amsukumisa. Uwasiphelane mawethu. Uwasiphelane mawethu. Mawufuna bomnanjana bempilo noko lengevakali imnanzi. Kuthi kube nebantu uthi connect nebantu abatahle bakubuta ukuphi bewukuphi. Ngiyangenyanyisa don't mind my sithini lesingisi lesi. Usuke unenhlanhla makunebantu labakubutako ukuthi ukuphi. Mangabe kude labakubutako ukuthi ukuphi ngithandaza ukuthi bawuphuma ngalomnyango ungachawuli nanoma ngibani ufanele uyochawula umuntu lotamnika inombolo yakho ukuthi ngicela ubongihlupha mawungangiboni. Ngicela ubongihlupha mawungangiboni. Uyamdzinga umuntu lotakwenyanyinyanyisa. Uyathi ukuthi kukhona ngalesinye isikhathi inyama yakho nje ikwethwale ikuhambise babanga ikuhambise bavikana awuye esontweni wena. Uyamdzinga lo ngiyeva last week but yenze kuphela emasontwana lamathathu sola ubonakala. Uyamdzinga ngoba ngekwelibhayibheli lithi utawuba ngilovukile. Hayi kabi bomake nabo babe. Kepha nje kancane leminye imendo imishado leminye ningva kahle kahle ilinyatwa ukuthi labo makoti noma labakhwenyana amen labalungisela kushada sithi ngebo labantu labanye labashadako abayinikela impilo yabo kubantu labatababuta uthi uphi umfati wakho. Ngubona ubhampa wedwa kulamalanga. Umfati wakho kathi ngamgcina. Uphi? Iphi indvodza yakho? Waphi kuqubula wedwa embi kwaSimakatha? Iphi indvodza yakho? Angikhathali noma bathini uJesu wami uyangithanda. Amen. Amen. Release. Uyamdzinga umuntu lotakubuta. Lotakwenyanyisa. Ungabute enyameni nasengatini wena sewuncumile vele udecidele nje uwedwa naSathane. Uyamdzinga umuntu lotakubuta. Kuthi njani leni? Yabo leli verse leli legcina ngithele legcina. Bengifuna leli legcina ngicini. Ruth sahluko 3 verse 18.
ngilele kugcina ngci. Ruth 3 verse 18. Naomi wamphendula wathi, beketela ndvodzakati, utawubona kutsi tintfo tihamba njani. Bamba lapho manje. Sewutawucedzela ekhala lamanye. Utsinga umuntfu la kulomhlaba lotawuthi beketela. I don't understand. Awukho kulokushale ngushako. Utsinga nje umuntfu. Utsinga umuntu lotawuthini beketela. Beketela ndodzakati. Ake sesime kancane. Sibone ukuthi into ngeke tshintshe yini. Just wait for a while. Just wait for a while. Yabonga isikhathi uva ushisa nesandla sishisa ukuthi mnembe lo muntu uthola inombolo yakhe enyalo, uve uchachatela, uve ujuluka kubanza, uve kukubamba lendvo, uyamdzinga lo muntu otathi awume kancane. Awume kancane. Connect to your faith, not your flesh. Awume kancane. Uyalathi laka kuthukuthela ienka. Bathi ne window period nje la isebenza kakhulu khona. Wanga i-release lapho, you'll be okay. 20 seconds. 20 seconds. Wakhona kumite mandi ngalo 20 seconds. Utawuphola. Ngoba kulo 20 seconds ubona konke kuhliphikile nawe ungahliphita tonke tintfo in 20 seconds uhliphita into ya 20 years. Uyamdzinga Naomi lotakubona kulelinye likona athi ndodzakati awubeketele kancane. Awulinze kancane. Ake sibone ukuthi ngeke yini kulunga. Mawungibabe udzinga lomunye babe. Lombonako ukuthi unako ukukholwa. Utakutshela ukuthi awume kancane mfana wami. Ngekweswela beluleki. Bantu labanengi bakhandleka bafe endleleni. Don't ask counseling from your flesh and blood. Thola kweluleko kumuntu lomatiko nalomesabako uNkulunkulu. Lotawukusho ukuthi awulinze kancane. Noma ubona ukuthi ushuya isikhathi wena sekuphela iminyaka wena solo ulinzile uyathandaza utsinga just a voice from another human being. Timbi lobhekene nato ema struggles kuzabalaza lonako. Utsinga umuntu tawuthi makathi linza kancane bese wenda njani bese uyalinza. Ungasho ukuthi kuba uyathi kusengilinze kanganani. Uyamdzinga umuntu lotawuthi linza kancane. Dikhonekithe kubantu. Timothy bekati khonekithe kuPaula. Ruth bekati khonekithe kuNaomi. Ngake ngeva indiza leyalahleka. Lena lehamba igcine ngatholakali. Baye bathi mabakhuluma kulesinye isikhathi bathi igcine ilahleka ku network. Sagcina singasakuchumani. Ngako ke akwateki ukuthi iphelelepi. Ilahleke ku network. Never lose your connectedness with godly people. Ungaphumi ku network
yebantu labesaba uNkulunkulu. Kukhona la udzinga labe emavesi latawuthi don't give up. Kukhona la udzinga bemavesi latawuthi tshela labalungile kutawuhamba kahle, but kukhona la udzinga khona futhi labanye bemavesi latawuthi beketela. Kube kungekho sethembiso sethi kukhona lokutakhambela kahle. Bazalwane, without a promise of Canaan, kube neliqiniso nje lebeketela. Kuze kube nini lithi just wait. Just wait. Leli verse ke lingimangalisa ukuthi they that wait upon the Lord shall do what? Uyalivalisha ukuthi they shall change things, they shall renew their strength. Kusho ukuthi kusengashintshi lutho but utawuthola amandla lamasha. Etikwa lokhu lokungashintshi. Utawukhona kuchubeka ngisho noma ngabe sewufike la khona uthi I'm giving up, but lithi they that wait upon the Lord labalinzela simakathi makungashintshi lutho bathole amandla lamasha ekuchubeka. If you can give up now, uyathi kuthini? Angeke ngicabange ukuthi isimo sakho sibe madima kakhulu. Ngiyawubona ukuthi ulahleke ku network yabona womi. Ulahleke ku network yabo Paula. Dabatawuthi vuthela sipho sakho. Vuthela kukholwa kwakho. Libandla ngicela lisukume egameni lenkosi. Amen. Siyamba ngokukholwa siyaliswa. Yes, Jesus.
Blessed be his name. Thank you, Lord, for shining your face upon your church. Thank you for extending the bridge of grace to connect us to our destiny. Some have reached a destination, but not a destiny. Lo munye sewufike ekugcineni, kepha akafiki kuloko uNkulunkulu lamisele kuko. Thank you, Jesus. Ngomba kokho umangaliso lo wedlula kubona umuntu nyalo lekumele uconnecte naye. Leli verse lisithi hawu lowa ayedwana. Lokusho ukuthi lokho kuwa, lokho kwehluleka ekuthi miseleni kwakho endleleni yakho kungenteka kube khona, kepha alisho ukuthi maye kuloyo lowako, lithi maye loyo lowa angenamuntu longamphakamisa. Inkosi ayikuvule emehlo ubone ukuthi ngubani longakhonekitha impilo yakho kuye. Lingashoni lamhla ungakade ethuli kuye. Ngiyathandaza ukuthi wena le kunemuntu lothathe ethula kuwe, ube nenhlitiyo yaNawomi, ube nenhlitiyo yaNawomi, ube nenhlitiyo yaPaula. A heart to nurse, a heart to strengthen, a heart to raise up. Ungambuki njengesehluleki, kepha umbuke njengemuntu wekusitwa mbamba. Ungambuki njenge item yetindzaba loyothi xoxela labanye, umbone njenge item yekuthi Nkosi kusho ukuthi unginike amandla kumsukumisa na. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray that this will settle in our hearts. Ngikhulekela lamandla kaNkulunkulu labonakala kunathi yathi inkomati letakhona kudonsa against the force of nature, letakhona kudonsa against the pull of nature. Letakhona kubamba iorder ticala kuboshelwa, tibanjwe ngemandla, tiboshelwe ngemandla asezulwini, angephuke emajoka asemhlabeni. Ngikhulekele emajoka labe sakaphuka lamhlabeni abanjwe ngemandla asezulwini. Mangabe kunetino bese tephuka ngekweliso nangekwemvelo lebe sekuthiwa mase kunje vele kuyahliphika, mase kunje kuyaphela, akunathemba. Ngikhulekela the invisible force and power from above that will keep order where there was supposed to be chaos. La mandla latawugcina tintfo tisenzaweni yato towards a desired destiny. Emaphimbo labe kamemeta, emaphimbo emuntu lomdzala labe kathi asale senta tintfo kanje, asente tintfo kanje. Ngiyathandaza ukuthi lawo maphimbo noma ngamemeta kanjani kanganani angabi competent against the voice from above, angabi nemandla ekuncintisana nekuphambana neluhlelo lwasimakazi. Ngetandla tethu enhlitweni yethu sisho nasi sivumo kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lengikucelako noma lengikucabangako, ngekwemandla lasebenta kimi. I pray that against all your feelings, you will experience the reality of this power that is at work. Invisible yet real. Invisible yet powerful.
the power that raised Jesus Christ from the dead, la mandla lavusa Jesu kulabafile, ngiwo lasebenta kuwe. Thank you, Jesus. Asisho simelele lomunye kuye lonemandla ekwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lokucelako noma lokucabangako, ngekwemandla lasebenta kuwe. Blessed be his name. Asimnikete lithuba uNkulunkulu wethu lo ethembekile, lo wenza umsebenzi ngokuhlela kwakhe. Yes. Akube lithuba kuwe msindisi wethu, umcalisi nempheleliso yokukholwa kwethu, konke lokushito, konke lokwendile, konke lesitawukubona. Siyabonga ukuthi usimisa eqinisweni linye lekuthi angeke sehluleke ngekukholwa kwethu. Akube lithuba kuwe msindisi wethu, libandla lakho lisetawuchitheka ebudzeni bemalanga, ekuhlanganeni ekuhlanganyeleni kwethu. Siyabonga ukuthi ungumlondoloti nakuloko lebe singakubona ngathi kuncane kakhulu, kepha Nkosi akube nesandla sakho. Grant favor to your children, babuye banebufakazi about the favor and the faith in their living God manje kuze kube phakade. Amen.